PJ Impact TV Cookie Channel hi tunia vela agenda Manipur Cookie Edition discussion our gift and refreshment sponsor ko hi industry vazausi kai ma sai milal ke gani na bon chawin lim na kai nei ki ni nei hi tuni ki holim na di uthupi cho hi le HSC hilo le ADC recommended bill 2021 still unfulfilled ti chu hi chi bill chung chang hi tu chan gai in fulfill hi nai po in achi sa chan hi khat ni November tarik som le ko ni in CM office ai ho student body at suma hi in adang dang ho to ki holim na meeting khan no min a hin la thul ha na an lo zi in at sumin jan hi khat ni date 21 ni in total shutdown an covid 24 hours total shutdown hill area an covid na hi a hin la hi cha ga he thai khat chu ZTSA kiti student body kha jang hu so do kin na ma ho in bang hi total shutdown hi tameng long chu le no ne hi support na ball povin a hin la ibu do goyo le itu mo hi khat a hi thovin hi chun hi chung sang thuai tu ni hung ki ho di o hin hi chi ADC HSC bill chung sang tu hi apat na zong hi point so na pa na ning kum langa pa na chi delay hung ki bola hung chi jing ke khat hi ji in tu ni in zong a valley nei ho studio a ki ho lim na hi nei na ding ba finally sa online zuma hung jaw guest Chinese ama sa penin ta la na hi nei kating ama sa penin jam cha pu hol kumang how keep executive member Cookie Chief Association Amazon limna ka hinay chule pudi je how keep social activists Amazon limna ka hinay nahi injo ka hinsay bangin hichi HSC ADC bill hi thu tha hi point topic tha hi point so na pana chi chung chang thua hi Manipur adis na thing hangama hi boina hi lo le ite changem kana ban strike zang na ko jing ke hinzani khat mani azong anachi zom khat hi chule to hi indefinite economic blockade song ki coding he tin song om kitan a hi le hi hi ama sa penin pudi je how keep social activist common ching kating hi chi bil chung sang thua hi sona panai di delay hung hi jing tu chan gya hi ima sang alhum hlam thailo inja ka in 7 November 19 ya jong chief minister pa office a jong khiolim na in a nei vina hin la alhum hla nam la ban jong covid EPP bol ve hin la alhum hla na thailo chi PG pen hi dem and then to hi EPT step ila ungai ham chule injo ka in sai bangin ZTSA kiti organization som kha jong so ken in thil khati bol lo le khani na do dalti tribal la jang ki pum khat thai pon choi PGA hedam ama sapena na hin sai thai de support power ti chu ban pass or na support lo hi na a hin la a bill hi regardless of any pitam community tribes ipi tribe yong le manipura cheng king hami tapawin wang ichi hill area recommended bill ADC bill manipur hill areas autonomous district council bill 2021 hi support le endorse abo so ke na ve ti i het do ka dein ahin jani that 19 ya arsumala na meeting an ki nei chun CM to meeting an ki nei chun ki ho ra na chat om thei poin ki jong le ki ho ra nam lo phat chun to a ise that 20 nya ban pa chu an chi ha hi in joint tribe student association ai lo le tuchan pola zomi student federation ati hay cho hoi na ban pa cho support lo thu hi a bil wang he le wholeheartedly support a bol ve ti avela ka ga se hi hen lang mabana chi ding dan pa he le tu jan ha jan kham kim chun arsumala nain national highway jo sia ban economic blockade akipan kitan hi chi chanhung chi hadi ham state government hi ready mo mo hitam thing how mi te issue elo le hi chi thil poimo ta grassroots level governance self governance local self governance ne autonomous council pa hi ichi election of point to pattern caretaker ki function in a bill pa hi itile HSC hi constitutional body khata hi na recommendable state assembly assembly ki chu mio sia dia hi na manipur chen tapo ja chu manipur state assembly chu house of common hi hichi chu house of common dikoram pa chu maintain dinga hiya le hichi bill hi state government in special session a convene de ham ahilwali PTA board de ham agang a chi table boarding hi in a bill content hoilo iza kai ho wang chele debate board chula assembly a hilo ham
assembly debate ke bowling tin hitia chu a hoi lo lang chu tu moham e lo le ichi chang in hoi jole phan te tu ham pass the nai tu ham hichi pa chu assembly discuss body floor la discuss di hichi floor la discuss ta sanga tu delay tactics ti no me lo le biren government in la jong la lut lo hela table chang bo lo hela aum pa po na jala chu phan ma san jong isei ma bung ani ki phin na da chom ne ki nei ta ba hi ai le amma sa pena chu hichi adc bill ti neo khat in sai be jam ni na adc bill tum ta hai autonomous council bill i 1971 act of parliament government assent dum ju ya ong ki form bill chu hi chi pha la chu manipur state hu ri num nai lo hi ahin la hi bill hi manipur in state hu ahin mu pha na hi hi adc bill hi state subject dana hong mi state subject dana hong pha na chu achi autonomy pang chum be se ta lo ale ai ta jong ki function a pha chot pi di fang hong hi nunga hi tu tha ai tam ni ham hi election in tha bol ki hi ale tu hin election bol di ta ba jong ong ki ta boy emile election ti ni ki bol ki ta ale hi chakal la ai ga sai no mu chu bill area committee in ha ta hi chi bill chung chang hi adc in financial autonomy nei han na ai lo le hi autonomy autonomous ki ngela autonomous district council ki ngela a hi autonomy nei lo pa chu he chlai pa chu su hoiding je hoiding la dei na chu chi adc bill 2021 state government comma assembly put up the recommendable hi ai la tu gya ki table nai lo hi gang thei per hong ki table dem ki na ma ikine naw kha hi han lam representative election code of conduct nai lo hi in tu ha sakit sungang hi assembly special session convene bola ji tu hi discussion nei mona on point hi he ungai in stale asunto keso ansam mala na siam pa to khoni chun chi state subject hi point governor ko ma recommend body ya chun governor la ko na president chana chu recommendation boarding ti chuna no moving ahia chu hi chi private bill jong hilo money bill jong hilo hsc chu constitutional body ya la government ki nahi na hsc constitutional body ya government in recommend a bola la chun hi chu pa chu table boarding hai di dan ta chu table a boarding discuss on a boarding hi chu governor through to central government ko ma thot president on president of india in na esen api the ham ai lol a reject the ham ti pa chu he process su chi di hin tu hin dan to ki to lovin langa table ball ma singin reject hong ki ball in hi pa hi tu lai tai tu na pau chu na ta le ang boi sit su na hi pi ham mi ti kina le hen pasai ma mo so lai pi apana hil area committee ni chi bill ya na bui pi sai ta in ai le no tu kum ham manipur schedule area kiti hen thing hang mi na thing hang area si autonomous council si na si schedule area kiti hen a six schedule pa chu six schedule model chu autonomous council in eu hi a six schedule pa chu hi ong le a he la tu ne sai no mu chu ipg ta chu phai gam mai le mla ho na an schedule mla ho chu hill area committee or schedule area committee ti do na hichi unscheduled mla ho chu schedule area committee an ki koi ham icha pana chu buina hung sam cho apiren government in manipur khang thu sima khalo be ai ta zong anaki try khalo be me he ho chu hill area committee ding an recommend chula speaker pan assembly speaker pan la hicha pana chu chi adc bill hata mi pi ho hung ki tho mi pi hon hung ki ha bui pia hichi su major issue ti dam lo le hung so sang he ti ka sei no mi politics ai lo le thil dang interest mo cha point ain la kha ta ma ji long le ting lang mi te chan voting ha tu
tunia kamke la hi lo atuni chun ZSFO ai lo le JTSA zo ai sei ho chun a support po wen la tunin a bunch of support po na bill he dei ve I tiu chun le ana tunia hi joint tribe student association o chuni pian sai ki lam ta le fresh press release an nei win hi cha chuna sei pian chu pi ham ta le tribal MLA here tuni gea hill area committee in recommendable ADC bill 2021 pena hi kamke nai lo thibia na la ho hi sorry moral ground in resign ki bolo na tie iti ting lang mi ho zo sin dong he dong ai ting lang ho representative hi wa na legislator hi wa public people's representative hi wa le tu ni ai se bill a hi pizza kam ke thai lo ham a kam ke ngam ho do si chu tu ni ai moral ground ki resign ngai ve ki to chu ni 17 away forward hi tu hin economic blockade a chizin na lain state government hin changia interest an la asun le federating unit choi an ko YPT ki hodu ham ti cho ke nai pon hin la ikine now chu ti special stabilization ki kon na saya hu pa hi ikine now chu hi ai le twin pu hol kumang hau ki command sing ka ting ai le puin jo pu di zen zo hin sai tai representative for asai ding wa lom asai poverty so hin na sai chung chu sai na win te hi zong le cha ban strike ka hi lo le EPP bo effective ding hin na khare le ban I bol zi win a jing le a phatai ti win ing la kit zi win ai le ai ho student body hi lo le amil ham ho in ban hi lo le economic blockade te I ko man ba hi sibil hi ki pass ni na asai dinga lom ho representative on sai lowa e hon chilanga hi ti bol ho effective momong hi nam and then why am honi piding a voice erasable nom lo ham what is the main reason ipg hi dem chung chang na hin sai thai da amen dunia yang iji hill area committee chung chang nam ki holim nagi bahin ken jang ne khat to ki do dan thu hian lang ai lo le adang dang ka senom tham kat amin iji ka se masung chun ne khat abul langa ga ki pan le kat nomen chi chue hin le iji hill area committee ki ti hi to masapan in say bangin am ki pat ki lai 1971 laya hiji akipi laya hi thing hang mi te chun hiji thing hang gami azoma ki tumpu ding ade na zalwa chu strike a bolwa land oppose a bolwa state good chu ai land laya chief minister am koireng hitia chu tribal hoto jehoto a hiji state chu ani mu chu tun chan ya hi hiji kinuk to na pa chu na district autonomous council thing hang mi te ho atuma ke bai pu chu ai ang bi pe nei hiji hi chul ate ka pi khat chu ka penomen hiji hi birthday gift bang ga ki pe ka na le ai lo le thil thu pi ta khat thil lo pi ta khat ki pi in ga ki pe ka na le hiji hi hoya hi tribal te dinga tribal te ho ha sam na ka bin ai bi te ho ki ka te hiji government ai pe bin a hin la e ho hin tribal interest adinga hiji ai hi pi hi dong le aza jin he lo ji bin thil pi hoi ta khat ki pe hoi sel a he wa nga cho sunga hi ki ma cham lo ti to bang ai ni ti ya chu hi asunga I ma cham lo chu hom chiu to bang a he wa nga chu tribal mi ho chu hi chi hoi ta ki dem bol wa le ke ji asunga chu thil tam ta het thi amini a hi lo dong le asunga chu om sa yang bin om sa ho chu a lo ni ji het lo di ba chu ki hong do thi lo amini ke ji hi asunga hi apek ki ti chu asunga chu development pe na hin a development package pa chu I ho hin tinglam te ho chun a hon ji jong het lo a hon pha jong het lo chu jong le hi chi chun tu ni chan ge ya hi chin tinglam te ding hi khan bo na hi a pe thei mo lo lai hi at least hot masangin MDC election numen a he wang chang chu imacha phatum na hi besa lo zin kum som ni tabang hi silent anumen
which is kumsomi zauchun Congress government in an puchun hiti hin the pressure group thum kadin tribal group in boarding in pass again ahin la nechi boarding pass to come 6 schedule implement boarding ti cho hin ati min ati pass nechi government chun Congress government chun 6 schedule sang khoi do la phajo i boarding wi ti in an hem kin ne le hiti chu tu ni chan gi da hi chi election pass to achi in a hewangin asuma chun development package to fully implement ke body point hichu chu thilkhat ke pi asunga hi imasa ke khum nom lo avelu lo ke pek lo hi nei asunga chu imasa a hiding banga ke koi lo hichu hil area committee chun chu ko nga to lo hin tu ni chan gi ya hi list banga chom ji chun thing hak ke hi lungkim lo ni le lung tha dai na jengin ai le tu bang phatum ta in tu la tu hin achi sapa ma chu hilera committee chairman ho ai la chi sa wa chu tai mona yong pontin a hin la isei bang la phan wa chu achi masal ho hin thil hi dei gin cha sang hin ai tan thu ni pro lo ko be ai le tu hin bang phatum ta in tu nai cha in ke su ke te ho ni te ho honorable MLA Alfred ahin honorable MLA Nesio hilera committee chairman Chengle who honorable MLA Alfred subcommittee chairman amo holoi hi chairman jong amo ho ahiven subcommittee chairman jong amo ahiven nei le ja ko hin thil hi hung jing do in jeng le holonga ko nin jong ke le ku ki sai lang ko nin jong ku ken hong kim holoi mo ko nei ti chun central ma chi ne hi a hi le tu hin episode tam tia le ji ata boarding ki in an gon ba wen sum lang hin government na kon hin sa ta in ji poro num lo na le sial gu na i na sa ta in an ji bi kitab na le tribal nga pressure group thu pi pe na ne yo all tribal state union hi han lang adang dang hi lo le ji i han so la ji poro ding ti i be sa hi a hin la hi ji tu ni chan gi ya hi ji ke poro lo hi who honorable MLA Alfred Thusi ta ne gari khat ki pi asunga engine jong la do ding ai lo le a battery jong la do ding a ki tia le chu hi che gari chu iti channel ke top ke lo ni ne ai ti ya chu tu ni chan ge ya hi chi 370 base hilera committee in committee ji a bol hi tu ni chan ge ya de ngai chi package development package without nothing inside ti hin ne ki sei le apa pin dem ti hi kamudani tu ajong hi ayo wa min ki dok na pa chu chi ne ko ta sei le achi sa phan hin hilera committee langa stakeholder important ta ho chairman hin MLA ho member ho hin it's all say hin we had inimut na an swat ta zin hi chi hi phai cham mi hon and one guest and lavin i so mut chan i ha mut chan wala i ki thol gi chan wa am hon nga chi nom da nom ta in ale tu hin in tho ro ta ben he le am hon dong chi tin la ha tho a hi a hi the le selding ai the le entertain ball loading hi chi pa hi am ho chi pi dan om tan he le strike ban ke ke ho hi Manipur cultural dan jong le tu chunga wa ki ji thing ham mi ke interest issue ai ji mo in ponten cheyong le apuro din hon jong lung thara lo hela ji hi MLA ho mentry ho alle a hello le committee ho he ji hai ta cha chi pi ai le alam pi hu mengen a hi mo ke jong le thikha chu abana ko ding te ho ding ayong chi lam pi hanu mengen nung yang ki thon khat le mi ho ding ai mi wa na hi hung hi te te ding hi ti e ma ta sin ka mu do le hin thing hang mi te ding a chu adang option am poi khan to na ki ti hi tu ma sam jong a chi sa ni som ham ma sang jan jong hill area budget ho hi lung thai lom ho hi asu ta mi tam ti pan e ki ho na bang chun ne ko de se ka ni hi theng ta se ding a chu
budget ki ho hi chi hi mi he men abol hin abol ho na bol hi awai po na bol ai ya chu hi chi budget chung chan ho choi le min avat hoi se la apat phan an bol pa chu hi chi hi akitu na bol mo ngain dong thai na chum hi jong le aba na hi ipilo apam ti pa chu ami ho hin ken kan ha se chu na le ami ho tribal mi ho chu inop ji ba chu mi ki chi ma hi ti pa chu ken ka ha se ti tu na jong inop mo wang ban ni ha bol lo wa a hello le chi pressure pa chu ha pi lo wa le ate a khang ki tho lo wa le chi development package chu asunga chu engine kilaro ai le battery kilaro chu kim long jing lo ding thai lo ding ma hi ti pa ka si mo ni tun ma ba na lo to kon pi tu di zen jong aban se te lo le ti ya kam ka se na lai te nếu còn thêm nhớ Ani. hill area ichi ADC bad de gi fai ko na pa mam ikat iha do ka chu Manipur ki ti hi tunia ipija hai outer Manipur elole outer MP ne ham na Manipur hi kiti gam hi anu hoi lai chu Manipur ham ti hi lo hi na a hin la hi chi definite geographical boundary lo hi in igam naga tentunia movement pisa bol ham ewan pisa movement chum chumi ne ham ti hichi gam jo si hung kila khoma Manipur ki ti ke si mai tunia chu iga he du khat ka de na chu ai ho chu package dana hung ki pi point hichi government of India na he ja chu so ta le not is la hi ipira tribal belt ki ti ham te le Tripura ke poi Assam ke poi Meghalaya ke poi anang te hi iti 6 schedule ne hin na adi dia Tripura la ve chu hichi 6 schedule to constitutional provision hi ale amani pula thing lang mi te dinga chu hichi thing lang mi hon hi agam nei te hu cho igam pa to safeguard hi na din chu ipiham te ale article 37C hi special provision cho manipula chen thing lang mi ho dinga chu na ai chi pa article 37C chu safeguard e bol ju wa chu a 6 schedule chu government of India president in pi the ta ya ti jing wanga chu azu ai se gari nanti alcohol fat tu sei gari khat engine kila do battery kila do kiti tabanga chu mi Manipur government chu Imphal capital om chu wa chu a capital om chu ho su hi so ke chu la hilo ham ada tunia chu Manipur mi la sai hi wa igamu chu Manipur kiti gam khat state khat sip do na i turo tawale ipija chu capital city inu na ini dai module na tiu piwam kati igamu to do wa Manipur ti sip tawale Manipur Imphal chu capital city hi in tunia New Delhi National Capital and Region kiti NCR kiti chona Delhi and NCR kiti lo hichia hi acheng hu Delhi le ko na hum ki bon do na cheng ho no chu munkin capital national capital ya mi o cheng cho hachi ta ma chu Imphal chu national capital state capital ya chu ibon wa chen thei du ya al to ka se gut pa chu ai na ye ila nga chu ge la on la nan te yong le government of India in Manipur in state good an mu masanga different separate administration in ne cho thinglang ki vai pu na chom hi a valley ki vai pu na chom hi hi chi pa mo ra chu tunia thinglang hi 6 schedule nei wa valley ai chama chu municipal panchayat ane u cho hai chi pa chu hi aba de ki gana chu hi le chu I chan bo hi lo it's not about rights right chi talawa mi khanin ke pa mana thilpi give dana pi u choi po inherent ai ki do na a sa I right wa he ni ABC chung chang hi he do ka de hin tunia hin mi pi viewer those do he do ka de khat chu pe ham chale hichi thing mi ki safeguard na thading in article 37C local self governance ai mali ma ki vai hom nei sunu autonomous council pa hi tunia current dispensation ti dom tel achun to sami aga chia siam ko honi ki tem tel thuk ki ki sei chu government pan na hichi state subject ai poi chu cho
azo ka sai dang sai ke state subject pon on repeat ka bol thelo du mn ka bol thelo du he chu a bol thelo du table han itiu chu na an episode a bol thelo du hyong 2008 2008 a chu gazette order na 2008 a gazette order chu na velo he adc repeat ka bol chu ni ai sai du pa hi in kai gyal da na chu protest bol in ai horong ki oi be te ngai ta poi gari chu min battery to engine do sela do kai thei lo de pa chu he ka le poi ki chim hak chu ni hill area committee ki chu constitutional body in one or not elected those chu by the pola HSC member hello bill recommend bol ma sanga chu signatory a jaw chu abon ma sign na bol chu la al episode tu nia chu ban chu support lo ham na amo le mo chu ko hoi lai ku chu koi bet ni la do ti hi lo do ne ti ma ita bong ta chu adc board function pa hi manipur government in divert about manipulate about kina no song divert ki bol ke ya adc tribal subplan dong itu min tribal subplan tu ADC ding fan hu mi hitu tribal subplan jing dong chu tunia hi thobal la ai lo le peripheral area tribal ki nei la ho tribal min mangcha project kisa ki bol dim se cho tribal subplan dia tu many bol hi ai la tunia government pitu chu kitam tia le HTC lang ai lo ATC lang fund divert fund achieving day lo ja to tribal affairs and hills hitilang do si mo si a chalai sa ta to al ai ho administration chu HTC hung ni ya tunya ipi wa ti separate secretariat on dan chu na tunya chu ST commission ni nei thewa le schedule tribe commission ni nei chu ini wal in the rank of IS official gazette official khanin ST tunia ne secretary tamahu tribal adi secretary khat man langile fan chidan hi hum ki tu dham ti ta chu tunia ADC bill hi 2008 abon chu ana ki amend thya ne ki repeal thya na chun EPCR 2 government hina bolnum la EPCR Biren government hin state subject a port central subject head yam na chi thu do ki do mai ajo ai se agari hei na dinga battery to iza ka kila do ki ti su tu nya a HSC e hon chu sanai ne yo elo lo constitutional body he ti pau chu roles and powers and function do si chu hai ta hi sukti mi de god wa mai hei MLA ho kisan HSC member la an ko yu chla Hijita bang manipulate a bol lewa tunia tribal affairs and hills minister puvung jigin varte hin hill area committee recommended bill hi amahin akupna ha loam ali pizama tunia am dan chu it's pa chui to now government hin British legacy do ham divide and rule ti dan khana to ta hi ki chup to people la e ho am ho khong be bai lam lam wa le ai ho le ho kina pe kilo so cái chú nêu khẩn các cái sẽ chúng ta lệ khẩn ajo a koi zoni ki do ban le blockade ki bo hoi change impact ki lo ham na koi zon chu dunia i sei pau i bol pau hi grievance sentiment government ko ilung hai lo now government be for the people by the people of the people chula government ki tu chu hi dia nang le ke government hi hon chula am dan but stakeholder hi chula ale hi government centric ya na i khat partial ne ya centric ya dunia ki pisa yen chu pi lai ta this state ta lai ne tu mai hona ga na अब विशाल बोर्ड के लंबे हो हिविन आकाश तमल होला अब हो हिविन अन तोंग हो एम्प्लॉय हो अब हो हिविन अब हो मो की बोल आया चु पिजा इमी साउ खचु की टेक थे हम ना कैपिटल wa manipur
chingmi tami amatami hinmin nasi iti diwa helai chu ki amhon adei pha pa heta chu tek diwa le chu hoi la chu amatani ti ti du om dam skati tunia chu manipur mi la sa igelwa thila mi te issue ong chu state issue heta gelwa le government no serious ngai bill no table of ngai chula beloham bill table board ta sang na alanga tribal affairs and minister pa tribal ipiham bureaucrat in ho alle man cha kina e ho ki ka hi heta hi jamta te sei na da heta hi e ho ai cho boy il kho mi hin het tim no a het tim part wang vali ta het part ngai het tim ding hong ge sa ke bon ki tinum na lai ta chu jong le tunin one le blockade por pau hi iris pau chu event sa na hi in cha pu na ai kha lo le pyam tunia se chu manipur sunga chen ti ho zo sina chom separate demand ti pi jong le han IADC bill to implement hung ya result implement amen hung hi wang tu is ai hoi la la ma technical affair ji cho technical affair ji ta ja chu tu ne he a hoi zo che a de amin amen an bola recommend state government recommend a bol hi in a hoi zo che ding tu loophole talo ding fund plan ti ta ta le any scheme tribal bo khan ton na fund hung zo sem chu divert le thei ta lo ding kho ma chu i bill pau hi i kis hoyo he ti i he do ngai i bill pau pa hu ek nga hung implement na hoi selen kisip do wal chun tunia hi jalengam nagalim kahe poi zo len ke poi territorial council po hi ho zo si ta hoi zo di chu i bill pau chu episode nam telam nam khat khan ton ring chu zo ai se ta development chu chipa hi ka sei nei hi development pa chu package elo le ba they give I ADC wala ADC lo la tu mi ki vai ho inherent right ana sa in nei ta sa right pa hi ti chu leo khat supplement to bong ham elo le pitin la dam isen kwan kan ha be no kan pu da kan apain tua ajo example that some ai sei pau choi le hem khat package ta bang ai ka ti cho hin ala tua hi le thil khat ga sei ki lo han kem jong tua ke sei jong choi ka san ai la ka supplement ka bonum choi hi le e ho ipat ki la ya pasa tu ni cham ya hi imayo se hi banai le hai cham ni ho hin to thing hang mi te hi ong ke pat dan hi adi ta se dang chu khan kho to bangin ong dan ka mu ni ai chu masang lai chu mi tribal mi hon chun separate na ke vai pu ding chu a hi wangin thil hi achom chom ma hi khan ding ke vai hom nang chom chom ma nei dik ti pa hi ani phut pe ya lo na he tu a hi ho a generation ho hi igen thelo me tu ni banga hi sot ne mai lo me hi he je chung hi tin khan pho to bang hin mi hom lai chung ne yong ani ngin koi ma yong thim se lo hi ale tu hin ne ang ha ta mi yong tam ta nei le population hi increase amazing ta kelonin tu hin koi ma chi development program ai lo le ke bai hom na hi a hoi lo ban mi hi survival of the fittest di pai ang lo ta in ya chu conflict of interest ang tam ta in a hi lo le thiếu trong số mai hi min ama right ai lo le entity an ke bat ta ni hi to ke hon chun tu hin hi se no mo choi le me phai cham mi ho hin na sa ta abet mo choi le hem de le hi hi autonomous bill pa hi au mai le apa chum ding dan hi na sa ta toy se ma bung chun a khoi hung hoi ni is okay paul no one ka sai ta pu em le lesio ama hin no asayin hi bill ki ti hi
thing tum tabang ahi adi so thing tum tabang ahin ichi government of India in NPO hi thing hang mite dinga ai le tu ne chan ge da hi atuma at bolo la ya ai lo at ke lo la ya um la hi ani hi chu pa hi to hi ho hin kya ke dingo anewa at ding kona ding thing ho chu ina dinga ahi apan thei thia i ke wa ki chu in hai ta ki sa de wa hi in ki bi wi ai la tu ni chan gen ji a kya ke ko la yin chen nan ni bo lai ve ti amat ani sei na chun ni ka sa le jeng jong le ri ja hi apa na hi a fai ta la bon ta chu government iti do ha ai le ayang sit down le ai le tribal mi ho dinga pi ro ding aboy ta ka chu kem te le ayo jam so piti jan sai ta in government hi secretariat ni hum thedin cheyong le budget dong acho ma hum thedin chu keng le chi budget jong chu autonomous district autonomous council pa chun an bolte nga hele chun budget jong chu double times triple times four time mahung pandi le hu khat na chu hong pe na hi kum khat na hi lat som thum na nga ta bang hi hum thedin de na hi ne ai ki da chu cho ki bolte nga le chun thing hang mi te chu alo thelo khang to de alo thelo wa hi thai chan dang ki ba de hi ni chu chun an bat sa ya chu hi ta bang ki vai hom na hoi ta pa chu hi tu ni chan ge yang ki so ke zo lo a he lo le breakthrough ki bol zo lo a he lo le a tribal a mi ho mom an ni ho ji no chun alo ni ji he lo chu ale a he ho tang chu suppress su ni ma ke koi na la ya da chu strike ki bol jong le ado da jong e ho ke kang chu yum na lai bit to bong ai ga chu a hindrance ale a ki kha pa chu abong le ho ignorance in the omin jong la abong le ho ke ka jong iki he thiam po vet it's not it's am ho in government ti do ha ai lo le phai cham ni ho ko iki thiam non ho chu he chu a ko hin lam ye tam ka hum the ni ni ai cho ya chu to ai ho hin thing hang mi khan to na i se le ibola phai cham ni ho am wa ai lo chiang nhau cha bo wa hi pau lo lo hi an bol ki an se ki go yom ti pa i ga nai le ji hi po na bomin ji yong le hi hi i ho in Indian government in thing how mi te na provision ap pau chu ji autonomous administration pa chu ji a hi din bang ta hi ang ji de ngai le ji tribal ho lampi hai lo ho ai lo dam health sector lang ho ai lo la PWD education ki ho he abo na so hi ji hin soft boarding ni ya chu MLA ko in amma cham na pocket money a hi amma MLA budget na chu I ma cha abo do ding po ni chu ya chu ading ding ho hi han lang avo te ho hi lang le chu wa hi aware hi lo wa le a chi support kum som ji som na ta banga hi I ho hi ki ting dan ding I ma cha ho ding ma chu koi ma ase do de loading ading pa jong takhat asor wa takhat hi ding hi ya chu asunga hi in development I know that administration ke vai ho provision pa chu I ti jong le I chu I mu jong lo de hi ni ti chu ji mu na te de nga chu civil society ho jong takhat ai pa ma yin jong la common mi jong takhat ai pa ma yin jong la pressure pa chu hai ta government chu I pe ke nga hi le a hi ding banga chu breakthrough bo te ni ki pa hi ke mai ji mi yo sit a number na chu ke hona discussion nei da chu resort bang hi ha khoi ta perspective pa chu adi ngai ti pa hin da si ai le tuin bunny ball tawin strike ball tawin demand ball win minister hoi ki mu to pi win ai le hi ai ho student body ho ti tauti or leaders or student body ai lo le leaders so hi win na ai lai ho representative ho ti tauti MLA in nei ho ai ho cookie society aga sitena ai ho isopina ga te so min ga ke koile nang ni gel dana tuni discussion ni bol to kilo na hi ilungelo na suggestion new ga kipito te azi so ta hi ai le bunny ball ta bunny evolving blockade evolving strive this is not the beginning na masanga pa now in ball bozing o hina phatan ti ti ke hol ha na khat om tai itiu le it hai ki ji alai thai ki tapo itu le ki pat ki ji
ai le to hi nang ni lunggel da na a chai na lam zong hi ta tin na lunggel hon zong hin sei hon in lang EPT panila ungai time aji chu public ai ho nang ho ai lo student body izanin ibol bozing ho ta cho ai le effective itu san ya unfulfilled da na so ai le now what should we do and why our representative are silent ibili nga tip sana mo ham ai ho ku kite hilova isopina ga ho MLA ho zo hangsan no cho inza nan se han banga pu Alfred kiti holoi ku ko hangsan ta hang ai ho ku kite ku ki representative ne ho ipidinga ham ngam lo ha ipidinga table achuk ngam lo ham ipidinga hangsan ngam lo ham ta hi chani hun ta ta ipi bolo nga hi tam ipi step lo nga hi tam ji so aboy na he so okay ta win na he so okay yo hi tam now the only thing is that what should we do and why our representative Move are forward. silent pu dize hauke Azong chun seven mai thei ho in si vanu lesena tunia he du kha chu majoritarian insecurity na hoi lai gam hile majority ho insecure hong hi pal hin buina hi ping do hin na tunia he du kha chu majority ho insecure hi phat wale minority ho ki do hi chu ki do means victim ki cho when of extreme victimization na ahum pha le ai wa dinga chu ga so pha hong ni tho tho thi chu he du kha chu tuni in larger community ho in aneu ho kha chu ipha annihilate na holocaust initiu nazi life phat ai lo le german phat lai international level ga velo ni cho ta mo num pha le hin ki hial na ho tho tho cho nam khat pathin tun khat ki ti chu koi man tha chu mit thei lo chu na he su gen thei na hi to ai tho pan chu to asa nga hi chen khom pyo jong atunia jong hi hon pha lo pi chu if you feel like pha in any field am hoi e osa advance hu chu ai la hitan ge advance hi wang wa hi majoritarian insecurity ka ti nam lin ho insecurity no na lung neu na pau chu pha pa chu tunia he Facebook WhatsApp hoi la hi le na pp tek ikibol wa aja ja ikisai khum tau cho na hichipa hi government of India a hai lo pichu e do khat chu chuta le ichangia state government hin emle ho hi cho ro ding go wa ichangia panala ba chu tunia hi thinglang mi chu cha manipula che ho hin common platform nation sunu all tribal student union manipur ti chu ale ichangia movement aja ja ibol wang wa chu one voice ai china om lo chu ai at sum in spearhead about ADC at hill area committee recommended about ADC bill 2021 hi ha tam thinglam mi teos an kai khom nu ngam tunin vele han tu ai thinglam mi teos unity hu ma le majoritarian mai ho chu amon ichangen na tongu han ichangen in noi mong gu jong le a khon na le amo zo hi amang hum hi du cho hai chu pa hi mai hoi a he a he lo zo chu ai la tunia hi ipi mara na chu mai hon schedule tribe demand ane yam ai la tu hi wal mai te council ki tiwa anisia mai hei organization ka ta hum chula hello hi cho sia lung new zu lo ham hi chu pa hi tribal ho khat na ding a ke so in pr khat aswa le iphem khat organization tha khat jan kai hum ping don tin chun hin don but le to malaya kuki te chu kimin thu sein ni chu verdict hin achi hai ngin mai le naga te UNC na se le chi cho chi hajing in people representative chula tu ne hi mai le te chu UNC am ko get ho ni thulaum ham lom get lo am ho sa ALD hi ajing jingka si ni ha se he tai mai le organization hum pot do jing Facebook WhatsApp discussion healthy to lo hin tunia akwai sa hinai lo khat pa julut na lai le mai ho ko ma ka sei ke chu phem tele government in equal development na equal justice equal development apu do di no mo ma le chun local grassroots level institution hi suha angai ka ti hai chi chu ADC suha wa panchayat municipal home suha do hi na de pa kha hi ka sei ni oi la ma ki discuss na panchayat suha ding na
municipal hong su hat ding ADC ong su hat du he ADC bong se chu su hat te ong ki ti poi hi chi ta bong chu hi in am ho hin tu nya he du kha chu any form of autonomy na ai ho le ho ki vai ho na thai din ai lo ai ho le ho ka financial autonomy hen lang ai lo le e pe ham administrative autonomy yong le in ai di pai boycott bol ta cho na aza da ta cho e da za da mi tele majoritarian insecurity ki pau mi tam hoi khat ji chu sorry for interrupt kain boli chok chan hin sai pite ta phat nei ta povin na ji chu pu okay fine ai le to chu ipiza thing ha mi MLA ho thip ham chuta le way forward pm kiti hin na tu nya ka sai pa chu thip jing lai wa le i boi do hi in tu ni in ai ma MLA hi ta ko hi ta ma personal gain dinga BJP ticket de merham EP ticket de merham government kha khona yu jing na lai wa le Hichu EPT public people representative na kiti do ham na people representative na hilo din hin nang malang ma ki represent hi di hin nang ma vested interest na ki chai di hin na political career chu chulai ki chai di ti tu nya ting hang MLA o ka challenge no min na speak up now to ai na ham do lo wa le ti le na ham do ham ti ka chong be nom na la hin chu ta le tu ni hin khang tha te ABC hai ke thei ti no melo BM la ki khap cha di tawen social issue hi interest ila ungai social cause ilo tribal cause thinglang mi cause itabong normal cause wa hi hata panila diu voice bol diu panila khom vai to khom du ti ka appeal be nom na lain a way forward to hin economic blockade achi hajing na lain total mabana ai langkhana ADC bill hi politicize a bol wale say politicized bonadi room kamu po in 2008 na ADC bill repeal ki bol thaya state government repeal na bol thaya le tu niaw hi repeal bol ngai ti present incumbent government brand government le asai zui thing how mi MLA ham lo na lai brand nungzui na lai hoin a het di win ka dai sai ti ka sai be nong he ke pa mai le pu ho ma pu phat nei ta bowin na chom chan hin sai thai ja ji chu lai tai ni ka sai nom choi le isei le anom ji po in manipur chu kinom le ke ta le hi ta hi thing ham to khai cham ti isei o hi ta in ni chun ken ka sai ji in India te en look is policy achi pigin tu hin balma cham ge hi lam pinom ta nation ti ta ve ale to hi phai cham mi ki ho hin look hills policy hi na satan focus ka ve ti hi ka se do nomin iti ja chu aban ba na jong hi idin mu hi ase na hung se che ding hin jong le aka ting le e ho ku ki te din mu jong hi na satan su se nan hung ki go se in thing hang mi te hi na pa chu ta ka nai to hi phatom ka te hi way forward na de ga ti ding a chu IPP dong na tu le to hi he bill hi hai ta tha ka na .com di hi ka kin mo de hi thing hang mi te ho zo se ku kin na ga di ho thu hi ha se ta lo wa som khat te hi he bill hi tha ka nai .com lo wai le lat khat de le nam khat de le adok ma le boi the ai ga chu tha ka nai .com wa chi hi i lo hin to ka wa chu chi hi som khat te hi chwa hi ilung ya lo se pi ba to yong le cha ko na hi pan khom na khat ma unity integrity hi hai ta ai bol ma hi HSC bill hi government in khosa na ne thin de ngin hi ken jong China nga ka se bum je kim na ka ne no men khang dong ho ni da student ho civil society organization ho wa hin e bon noven asi sen pan na thei le ban hi lo hin te do hi ti chu ka se bum hi ke pam le zengin Antonia hin ho now sa hi le HSC recommended bill 2021 still unfulfilled hi to kina hin ke ho wa hin in zo guest and in zo hin sai ta in ai thai chana public ho to le student leaders ho to le abang the organize on izani izat ki bol zong le representative akil hang do e wa thing hanga disana isopina ga ho zong sai da taw ta mo so very unity he we o bu ki cha te la tu chan gia il han do ho win hang san ta thu sang khat asai ngam lo he ho tinga po na ta khat in hi ji so na hi khai le ai ho di ma hi in voice raisable nga hi
civil society or student organization ni izat bozong le representative for hin kui hoin backup i bol wal kan lo de ji ga se hin tin ban strike ti causing zong le in a ball saw hin effective from the point to hi on the other way ti bol wa phadiham ai gam sungo inam sungo e ho ni ngai phat som na i ra yo hi oi tai het phat wa ikila phat no hi tai ti sa vela i ga se hin tin ki pam he zin tunya ding agenda manipur cookie edition discussion or hi chan hin ka hin sain chule tunya guest intenizo impact tv cookie channel thalhangin na chung hana ki pa thu ka hin phoni na hi hichi hi tuni program bet na wai phachom pi now impact tv cookie channel official website a comment le feedback hin pi thayo hi na comment no le feedback no kana bet ba kana nga jing di hi tunia ding hi chan hin ka hin chain muntina hichi program bezo si na bon chawin mangpha